반갑습니다. 오순다 баяртай. 하나 둘. 하나 둘. 반갑습니다. 오순다 баяртай байна. 돌랑 hợp 옴솥 드락친 어이트너든 오글러 치매부이 자가르승 어이트니무 비시오? 문어? 잠깐 기도하겠습니다. 자, 둘 함께 залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 이렇게 젊은 나이에 하나님을 알고 하나님께 소망을 두고 하나님 나라의 의를 위해서 살아갈 수 있는 귀한 청년들을 주심에 감사드립니다. Энэ залуу насанд та аварч өгөөд Бурхан танд итгэл найдвараа тавиад амьдрахаар энэ олон залуучуудыг өгсөнд талархаж байна. 하나님께서 계획하신 이 땅에 복음이 있습니다. Бурхан таны төлөвлөсөн энэ газар дээрх сайн мэдээ байгаа лээ. 하나님의 사랑을 보여주신 십자가의 피가 있습니다. Бурханы хайрыг харуулж өгсөн загалмай дээрх цус байгаа лээ. 우리의 영원한 소망을 위해서 주님이 부활하셨고 하나님 우편의 영광 가운데 계심을 우리는 압니다. Бидний мөнхийн найдварын төлөө эзэн цусаа урсгасан билээ. Мөн дахин амьлаад одоо Бурханы баруун гар талд алдар суу дунд залран байгаа гэдгийг мэдхүлээ. 주님이 영광 중에 계신 것처럼 эзэн 우리도 영광스럽게 주님을 맞이할 것을 주님은 바라십니다. эзэн алдар суу дунд байгаачлан бид бүхнийг ч мөн алдар суу дунд угтан авч уулзахыг эзэн хүсэж байгаа лээ. 우리 대학생 청년 형제자매님들 Их оюутан ах эгч нар маань 그 동일한 주님과 같은 영광을 얻을 수 있도록 도와주십시오. эзэн тантай адил алдар сууд хүрч чадхад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 골로새서 Колосе 4장입니다. Колосе 4-р бүлэг байна. (2절부터) 5절 4-ийн 2-оос 5. 형제님들 한 절, 자매님들 한 절 읽겠습니다. За ахнаар эгчнэр гээд нэг ишлэлээр ээлжлээд уншия. Өөрсдийгөө залбиралд зориул. Үүндээ талархалтайгаар сэргэг байгтун. Мөн би хэрхэн ярих ёстойчлон үүнийг илчлээрэй гэж залбирхтун. 자, 바이릴라. 오늘 주제가 뭐예요? Өнөөдрийн сэдв юу вэ? 여러분 한번 손 봐봐요. За та бүхэн өөрсдийнхөө гарыг нэг хараад та. 자신의 손을 한번 보세요. өөрийнхөө гарыг нэг хараарай. 왜 안 보지? Яга харахгүй. 이렇게도 보고 이렇게도 보고. Эргүүж тойруулаад нэг ингэж хараа та. 양손이 똑같은가요? Хоёр гар нь хоорондоо адилхан байна уу? 다르죠? Өөр байгааз. 네, 됐습니다. За боллоо. 하나님이 기도하는 손이 가장 아름답게 보는 손이라고 하셨습니다. Тэгэхээр залбирж байгаа гарыг Бурхан хамгийн үзэгсэлнтэйгээр хардгаа гэж хэлсэн. 네, 오늘은 기도하는 손이라는 주제로 우리가 교제해 보려고 해요. Залбирлын гар гэсэн сэдвээр өнөөдөр хамтдаа нөхөрлөх гэж байна. 허이르착? 2 цаг уу? 지난주처럼 2시간? Өнгөрсөн 7 хоногт адилхан 2 цаг уу? 여러분 교제하고 싶을 거예요. За та бүхний хувьд нөхөрлөхийг хүсэж байгаа. 네, 그 전에 끝날 수 있고 교제할 시간을 달라고 기도하셔요. За тэгээ бас тэрнээс өмнө нөхөрлөх цагаас өмнө дуусгаад нөхөрлөх цагийг нэг үлдээчихээрэй гэж залбираарай. 왜 우리가 기도가 필요합니까? За яагаад бидэнд залбирал нь ер нь хэрэгтэй юм бэ? 우리는 소원이 있기 때문에 기도가 필요한 거예요. Тэгэхээр бидэнд хүсэж байгаа зүйл байгаа учраас залбирал их хэрэгтэй. 그리고
우리는 능력이 없기 때문에 하나님의 능력이 필요하니까 기도가 필요한 겁니다. Бас бид нэр хүчгүй сул дорой учраас бурхны хүч чадал хэрэгтэй учраас залбирдаг. 자, 오늘은요. Өнөөдөр 대학생인 젊은 여러분들이 тэгэхээр оюутан насандаа байгаа залуучууд та бүхэн 어떤 마음으로 어떤 기도를 해야 될까 간략하게 살펴볼 거예요. тэгэхээр ямар сэтгэлээр яаж залбирах вэ гэдэг талаар товчхон харах бол 우리는 기도의 내용이 너무나 많습니다. тэгэхээр бидэнд залбирах зүйл бол олон байна. 근데 어린아이들은 기도하라고 하면 기도 내용이 단순해요. Тэгэхээр бага балчир хүүхдүүдийг залбираарай гэвэл залбирлын сэдв нь тийм ээ нэг л байна. 나이가 들어갈수록 기도의 내용이 많아지고 복잡해집니다. Тэгэхээр нас нь нэмэгдэх тусам ахих тусам залбирах сэдвүүд нь олон болдог байна. Тэр дундаа бүр одоо гүнзгийрээд ирдэг. 엄마 아빠의 기도는 내용도 많고 여러 가지입니다. Тэгэхээр аав ээж эцэг их хүний залбирал бол олон зүйлийн төлөө залбирна, олон одоо сэдвийн дагуу залбирна. 할아버지 할머니의 기도는 더 그럴 겁니다. Эмээ өвөөгийнх бол үүнээс ч илүү байж таарна. 혹 그렇게 여러 가지이다 보면 육신적으로 흐를 부분도 있어요. 네. 육신적으로 구하는 내용도 있습니다. За магадгүй тэр дунд нь бас махуудынхаа төлөө гуйдаг зүйлс ч байгаа. 그런데 За гэтэл 여러분은 та бүхэн бол 정말 대학생이라고 하는 특수한 상황에 있는 사람들입니다. тэгэхээр оюутан цаг гэгдэж байгаа их онцгой тэр цагтаа явж байгаа. 그리고 За мөн 하나님이 여러분의 마음을 정말 마음과 함께 하고 싶은 하나님의 마음이 있어요. тэгэхээр бурхан яг энэ үед нь одоо та бүхний зүрх сэтгэлдээ хамт байхыг хүсэж байгаа. Тийм сэтгэл бурханд байдаг. 청년인 여러분과 함께 하고자 하는 마음이 있으셔요. Тэгэхээр залуу хүн болох та бүхэнтэй хамт байе гэж хүсдэг. 사도 바울은 결혼을 하지 않고 청년 때 구원받고 죽을 때까지 복음을 위해서만 살아갔죠. Илч Паул гэрлэлгүйгээр залуу байхдаа аврагдаад өөхөх хүртлээ үүнээсээ хойш сайн мэдээг тараадаг. 그러죠? Тэгдэг үз. 오직 복음을 위해서만 살아갔던 구원받고 복음을 위해서만 살아갔던 사도입니다. Тэгэхээр аврагдаад үүнээсээ хойш зөвхөн л сайн мэдээний төлөө амьдарсан элч байна. 많은 복음의 역사가 있었는데 Тэгэхээр сайн мэдээний олон түүх үйл хэрэг байсан ч 그런 사도 바울이 тэгэхээр тийм байсан элч Паул 골로새 성도들에게 이렇게 부탁을 하는 거예요. Колосе дох итгэгч нарт ингэж одоо гуйлд илгээж байна. 2절에 2 дээр 기도를 항상 힘쓰고 өөрсдийгөө залбиралд зориул. 기도에 감사함으로 깨어 있으라. Үүндээ талархалтайгаар сэргэг байгтун. 그러면서 3절에 Тэгээд 3 дээр нь 같이 한번 다시 읽어봐요. дахиад нэг удаа хамт уншия. Бас бидний төлөө залбирахдаа үгийн үүдийг бурхан нээж Христийн нууцыг биднээр яриулаасаа гэж гуйгтун. Би үүний төлөө хоригдсон билээ. 우리를 위하여 기도하되 그랬습니다. Бидний төлөө залбирахтаа гэж. 하나님이 전도할 문을 열어주셔서 Бурхан тэр сайн мэдээг тарааж байгаа үе таалгыг нээгээд 담대하게 말씀도 전해주고 거기에서 구원의 역사가 일어날 수 있도록 기도를 부탁하고 있는 거예요. эр зоригтойгоор сайн мэдээг тунхаглаад үүнийхэн дагуу тэнд авралын ажил явагдахын төлөө залбирч өгөөрэй гэж. 그렇다면 Тийм бол 기도 중에서 за залбирлуу дунд 가장 핵심이 뭘까? за залбирал дунд хамгийн гол цөм нь юу байх вэ? 오늘 그 부분을 같이 교제하려고 하는 거예요. Өнөөдөр үүний талаар сурах гэж байна. 여러분들 정말 구원받고 소원이 뭐예요? Тэгэхээр аврагдаад одоо хүсэж байгаа зүйл нь хүсэл нь юу вэ? 뭐예요? Аврагсны дараа хүсэл нь юу вэ? 왜 대답을 안 하지? Яагаад хариулахгүй байгаа юм бэ? 내가 질문을 잘못했나? Би буруу асуулт асууч уу? 예, 죽어가는 영혼이 살아나는 거잖아요. Тэгэхээр өхөж яваа сүнс амьлах, ам орох үстэй. 지옥 갈 영혼이 Тэгэхээр там руу явж байгаа сүнс 영원한 생명을 얻어서 천국 가는 거잖아요. мөнхийн амийг олж аваад деважин руу явах вэ. 그게 가장 큰 소망 아니에요? Тэгэхээр энэ хамгийн их хүсдэг зүйл нь биш үү? 아니에요? Биш үү? 뭉시대. 그 문을 열어달라고 간절히 우리가 기도해야 됩니다. Тэгэхээр тэр ажлынх нь үе таалгыг нээж өгөөч гэж бид нэр чин сэтгэлээсээ залбирах хэрэгтэй. 그럼 나는 어떤 마음으로 살아야 될까? Тийм хийхийн тулд би ямар сэтгэлтэйгээр амьдрах хэрэгтэй вэ? 어떠한 마음으로 어떤 기도를 하고 누구를 위해서 기도해야 될까? Бас ямар сэтгэлтэйгээр яаж амьдраад ямар сэтгэлтэйгээр хэний төлөө яаж залбирах хэрэгтэй вэ? 디모데전서 2장을 보겠습니다. 1-р Тимот 2-оос харъя.
6절부터 2-ын 6-аас 8절까지 8 хүртэл. 통역사 한 절, 형제 한 절, 자매 한 절 읽겠습니다. За эндээс орчуулагч нэг ишлэл ах нар үргэлжлүүлээд эгч нар гээд нэг ишлэлээр нь уншия. Тэр өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн нь зохистой цагта гэрчлэл болов. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하신다고 За 했습니다. бурхан бүх хүн аврагдаасаа гэж хүсдэг гэсэн. 그리고 Тэгээд 그 구원을 위해서 하나님이신 예수님이 자기를 속전으로 주셨다고 했습니다. тэгэхээр тэр авралын төлөө бурхан болох Есүс эзэн өөрийн биеийг тахил болгон өргөсөн гэж байна. 그를 위해서 하나님이 사도 바울 자기를 선택하셨고 За тэгэхээр 하나님이 사도 바울을 선택하셨고 тэгэхээр үүний төлөө бурхан Илч Паулыг сонгосон. 그를 위해서만 살아가고 있는 선지자라는 거예요. Тэгэхээр үүний төлөө л амьдарч яваа иш үзүүлэгч гэж хэлж байгаа. 그러므로 Тиймээс 8절에 그러므로 за 8 дээр нь иймд гэж байна. 각처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라 그랬습니다. Иймд би ирчүүдийг уур хилэн маргаангүйгээр ариун гараа өргөж газар бүрд залбираасаа гэж хүсдэг гэж. 왜 여기 특별히 남자들이 그랬을까요? Яагаад энд онцгойлон ирчүүдийг гэж хэлвэ? 왜 그랬을까요? Яагаад тэгсэн бол 여러분 신앙생활 하는 거 보면 тэгэхээр итгэлээр амьдарч байгааг нь харвал 남자와 여자가 좀 다른 부분이 있어요. эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст ялгаатай тал байна. 있어요, 없어요? Байгаа юу байхгүй юу? 남자들은 대답을 안 해요. 형제들은. Ер ах нар ерөөсөө хариулахгүй. 형제들 그래요, 안 그래요? Тийм үү үгүй юу ах нараа? 믿고 다르다고 생각 안 하죠. А ер нь өөр гэж ер нь бодож байгааг бах тий. 그러죠? Тий. 네, 달라요. Өөр гэдэг. 왜 남자들을 먼저 이야기했을까? Яагаад төрүүлээд ирчүүд гэж хэлвэ? 남자의 특징은 За эрэгтэй хүний онцлог бол 저 보세요. за нааш хараарай. 남자의 특징은 Эрэгтэй хүний онцлог 무언가 자기 마음의 뜻을 하나 정하면 тэгэхээр сэтгэлдээ нэг юм шийдчих юм бол 다른 거 잘 안 보는 특징이 있어요. өөр юу ч нүдэнд нь харагддаггүй тийм онцлогт. 그 목적을 향해서 쫙 달려가는 게 남자들입니다. За тэгээд сэтгэлдээ нөгөө тогтсон зорилгынхоо төлөө тасралтгүй явдаг хүн бол эрэгтэй хүн. 사도 바울이 그렇게 살아갔어요. Илч Паул яг тэгж амьдэрсэн. 그런데 За гэтэл 그 복음을 위해서 살아가다가 보면 тэр сайн мэдээний төлөө амьдарч явахдаа 때로는 분노와 다툼이 생기는 일들도 있을 수 있다라는 거예요. тэр тэгж амьдрах амьдрал дунд нь бас заримдаа маргаан уур хилэн байна гэж. 그걸 잘 쳐내야 돼요. Тэгэхээр тэрийг хурдхан шиг одоо гаргаад явуулах хэрэгтэй, болох хэрэгтэй гэсэн. 그것은 작은 거라고 사도 바울은 이야기하고 있어요. За Илч Паул бол үүнийг өчүүхэн зүйл гэж хэлж байгаа. 작은 것 때문에 큰 목표를 향해서 가는 것을 멈추거나 돌아가면 안 된다는 겁니다. Тэгэхээр их том зорилгын төлөө явж байгаа бол гүгээд явж байгаа бол өчүүхэн зүйлээс болоод тэр зорилгод нь ямар нэгэн саа дотор учрахгүй байх хэрэгтэй гэж байна. 그래서 특별히 남자들은 이런 얘기를 먼저 하신 За 거예요. тийм учраас хамгийн түрүүнд онцгойлон ирчүүд гэж хэлээд байгаа. 물론 9절에 가면 여자들도 나옵니다. Мэдээж 9 дээр нь үргэлжлүүлээд харвал эмэгтэй хүн ч гарч байгаа. 중요한 것은요. За чухал нь 우리가 하나님께 복음을 향해 손을 들어 기도하기를 힘써야 된다는 거예요. чухал зүйл нь юу гэвэл бид бүхэн бурхан тандаж гараа өргөд залбирахдаа хичээнгүй залбирах хэрэгтэй гэсэн. 남자들의 특징이 또 하나 있습니다. Тэгэхээр эрэгтэй хүнд бас ахаад нэг онцлог шин чанар байна. 협력을 잘 못해요. Нэгдэж чаддгүй. 다 사자 같아요. Тэгэхээр бүгдээрээ арслан мэт, 호랑이 같아요. бар мэт. 그러니까 협력을 잘 못해요. Тийм учраас хоорондоо нэгдэж чаддгүй. 그런데 За гэтэл 복음을 위해서 기도하는 것은 сайн мэдээний төлөө залбирч байгаа нь 반드시 협력해야 됩니다. тэр залбирал дунд бол зайлшгүй нэгдэх хэрэгтэй. 혼자는 절대 할 수 없는 거예요. Ганцаараа байгаад үүнийг хийж чадахгүй. 물론 주님과 우리가 하나가 되고 Мэдээж эзэнтэй би нэг болоод 형제 자매가 하나가 돼야 되는 겁니다. ахын дүүс бас хоорондоо нэг болох хэрэгтэй. 빌립보서 1장입니다. Филиппой 1-р бүлэг 27절. 1:27. 두 번 읽어볼까요? Хоёр удаа уншия. Христийн сайн мэдээнд л зохистой амьдр. Тэгвэл би ирээд та нарыг харлаач эсвэл байхгүй байлаач та нарыг сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж нэг сүнс дотор бат зогсцоож
Христийн сайн мэдээнд л зохистой амьдр. Тэгвэл би ирээд та нарыг харлааж эсвэл байхгүй байлаач та нарыг сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж нэг сүнс дотор бат зогсцоож. 여기에 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 하시면서 Христийн сайн мэдээнд л зохистой амьдр гэд 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하라고 돼 있습니다. тэгэхээр та нар сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж гэсэн. 여기 보세요. Хараарай. 예. 일심으로 За тэгэхээр энэ дээр нэг сэтгэлээр 한 뜻으로 нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж. 그리고 협력하라고 돼 있습니다. За энэ дээр нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэх гэж. 그 신앙에 굳게 서 있으라는 거예요. Тэгэхээр энэ итгэл дээрээ баттай зогс гэж. 그러기를 기도를 먼저 해야 되는 겁니다. Тэгэхээр үүнийхээ төлөө хамгийн түрүүнд залбирдаг байх хэрэгтэй. 보세요. За хараарай. 기도할 때 Залбирх үедээ 목적이 뭐냐면은요. за яа залбирж байгаа зорилго нь 내가 복음을 위해서 би сайн мэдээний төлөө 희생할 각오를 하는 것이 기도예요. за золиослъя гэж шийдэж байгаа нь залбирал болж байгаа. 그게 가장 큰 기도예요. Тэгэхээр энэ бол хамгийн том залбирал. 그걸 몇 가지 살펴볼게요. Тэгээ үүний талаар хэдэн зүйлийг харъя. 그 대표적인 것이 뭐냐면 누구냐면 주님이셔요. Тэгэхээр үүний төлөөлөл болсон нэгэн бол эзэн байна. 누가복음 Луг 22장입니다. Луг 22 дугаар бүлэг. (39절부터) 22-ийн 39-өөс 44절까지 39-өөс 44. 여기서 한 절 여러분 한 절 읽겠습니다. За нэг ишлэлээр ээлжлээд уншия. Тэгээд тэр тэндээс гарч дадсан ёсоор чидүүн уулууд өгсөв. Шавнарч түүнийг даглаа. Тэднээс чулуу шидэх зайтай холдон өвдөг сөгдөөд ингэж залбирв. Тэгтэл тэнгэр элч түүнд тэнгэрээс үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. 예, 주님이 십자가를 지시기 전날 Тэгэхээр эзэн загалмайг үүрхийнхээ өмнөх шин 늘 하던 대로 습관대로 겟세만에서 동산에서 기도하십니다. үргэлж хийдэг байсан тэр зуршлынхаа дагуу Гецеманд очиж залбирж байгаа. 무슨 기도예요? Юу гэж залбирж байна? 주님이 지셔야 될 십자가. Тэгэхээр эзэн өөрөө үүрэх ёстой байгаа, үүрэх хэрэгтэй байгаа тэр загалмай. 요한복음 10장에 보면 Иохан 10 дугаар бүлэг дээрээс харуул. 예수님이 내 생명을 내가 버릴 수도 있고 버리지 않을 수도 있다라고 했습니다. Тэгэхээр Есүс эзэн би амиа орхих ирэх байгаа, орхихгүй ирэхийч надад байгаа гэсэн. 그런데 스스로 버렸다고 돼 있습니다. Гэтэл өөрийн хүслээр сайн дураараа орхисон гэж байна. 누구를 위해서요? Хэний төлөө? 우리를 위해서요. Бидний төлөө. 그러죠? Тийм биз дээ. 우리 영혼을 구원하기 위해서, Бидний сүнсийг аврах гэж 여러분을 구원하기 위해서 та бүхнийг аврахын тулд 희생해야만 우리가 구원을 얻을 수 있잖아요. тэгэхээр золиос гаргаж байж л бид нэр аврагдах боломжтой болж байгаа. 예수님의 가장 핵심적인 기도의 내용이 이곳에 있잖아요. Тэгэхээр Есүс эзний залбирлынх нь гол цөм нь энд агуулгадж байна. 기도는 За залбирал бол 희생을 결심하는 거예요. залбирал бол одоо золиослъя гэж шийдэж байгааг хэлж байгаа. 우리 영혼을 사랑하기 때문에 Тэгэхээр бидний сүнсийг хайрладаг учраас 희생을 결심하는 기도를 하시는 겁니다. золиослъйгэд шийдвэр гаргаж байгаа тэр залбирлыг үйлдэж байна. 그게 너무나 고귀하기 때문에 하나님이 천사들을 보내서 기도하는 것도 돕잖아요. Тэгэхээр энэ залбирал нь өөрөө асар агуу хүнд байгаа учраас Бурхан тэнгэр элчнэрийг илгээж туслуулж байна. 기도는 залбирал бол 나를 위한 것이 아니라 залбирал бол өөрийнхөө төлөө би залбирдаг залбирал биш. 다른 사람의 영혼을 위해서 희생할 각오를 하는 것이 가장 큰 기도인 거예요. Тэгэхээр өөр бусдын сүнсийг аврахын тулд үүний төлөө золиос гаргая гэд залбирж байгаа залбирал бол хамгийн том агуу залбирал. 예수님은 그렇게 기도하셨기 때문에 Тэгэхээр Есүс эзэн ингэж залбирсан учраас 끝까지 십자가를 지시고 피 흘려 돌아가셨던 겁니다. загалмайг эцэг хүртэл өөрсөн цусаа урсгаж өгсөн. 예수님이 매를 맞을 때, Есүс эзэн саваад болох үед, 십자가를 지실 때, загалмайг өөрөх үед, 십자가 위에서 загалмай дээр 끝까지 마귀는 유혹했습니다. эцэг хүртэл тийм ээ дуустал нь бозор сүнс тийм ээ уруудад өргөдөж байсан. 그렇죠? Тэгсэн биз. 그런데 Гэтэл 하나님 앞에 각오하고 기도했기 때문에
그 끝까지 우리를 구원하는 일을 하실 수 있었던 거예요. Гэтэл Есүс эзэн тууштайгаар шийдвэрийг гаргаж Бурхны өмнө залбирсан учраас биднийг аврах боломжтой байсан. 여러분이 Та бүхэн 누군가를 구원하고자 하는 간절한 원한이 있다면 тэгэхээр та бүхний сэтгэлд тэрийг аварч, энийг аварч гэсэн чин хүсэл байгаа бол 요한복음 12장에 있는 말씀처럼 Иохан 11 дээр гардаг үгтэй адил 한 알의 밀알이 땅에 떨어져서 죽어야 된다고 돼 있어요. тэгэхээр газарт нэг үр унаж өөхөх ёстой гэсэн. 한 영혼을 위해서 Нэг сүнсний төлөө 그 결심의 기도가 필요한 거예요. үүний төлөө золиослыг гэсэн шийдвэрт залбирал хэрэгтэй. 희생을 결심하는 기도. Тэгэхээр золиослын төлөө золиослыг гэж шийдвэр гаргаж байгаа залбирал. 그걸 매일매일 똑같은 곳에서 예수님은 기도했던 거예요. Тэгэхээр үүнийхээ төлөө Есүс эзэн нэг газартаа тогтсон газартаа өдөр бүр залбирсан баг. 영혼을 위해서. Тэгэхээр сүнсний төлөө. 그리고 마지막 За сүүлд нь 십자가를 지시기 전날 정말 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨던 거예요. хамгийн сүүлд нь загалмаа дээр цовдлогдохын өмнөх шөнө нь бүр хичээнгүйлэн залбираад хөлсний цусан тусал боллоо залбирсан баг. 매일매일 습관처럼 그곳에 와서 기도하셨지만 Тэгэхээр өдөр бүр тийм ээ тэнд зуршил болоод залбирал үйлддэг байсан ч 육신은 너무나 연약하기 때문에 энэ бие махбод нь сул дорой учраас 이 잔을 할 수만 있으면 피하게 해달라고 했던 거예요. тэгэхээр энэ аягийг боломжтой бол надаас холдуулаач гэж. 하지만 Гэвч 내 뜻대로 마옵시고 миний хүслээр биш. 그러죠. Тийм биз? 기도는 залбирал бол 희생의 결심은 за золиослыг гэж байгаа шийдвэр. 내 뜻대로 마옵시고가 아니라 주님 뜻대로 아버지 뜻대로 하는 겁니다. Тэгэхээр миний хүслээр биш эзний хүслээр эцгийн хүслээр болгоо гэдэг нь. 희생을 결심하는 기도가 가장 고귀한 거예요. Тэгэхээр золиослыг гээд залбирж байгаа залбирал бол хамгийн агуу. 자, 그리고 За мөн 출애굽기를 보겠습니다. Гэтэл номноос харъя. 출애굽기 17장 Гэтэл 17 8절부터 17-гийн 8-аас 16절까지입니다. 8-аас 16 хүртэл. 여기서 한 절 여러분 한 절 읽어요. Нэг шилээр ээлжлээд уншия. Дараа нь Амалек ирж Рефидимд Израилийн эсрэг байлдав. Мосегийн хэлсэн ёсоор Йошуа үлдэж Амалекийн эсрэг байлдав. Мосе, Аарон, Хуур нар толгодын орой дээр гарлаа. Гэвч Мосегийн гар цуцжээ. Тэгэхэд тэд чулуу авч түүнд тавьж өгөхөд тэрээр чулуун дээр сув. Аарон Хуур нар түүний гарыг нэг талаас нөгөө талаас нь түшив. Тийхүү нар жаргах хүртэл түүний гар тогтвортой байв. Эзэн Мосед түүнийг дурсгал болгон номд бичиж Йошуад цээжлүүл. Учир нь би Амалекийн дурсамжийг Тэнгэрийн дороос бүрэн арилгана гэв. Эзний андгаар дээрх мотор эзэн үеийн үед Амалектэй дайдах болоо хэмэв. 자, 이 싸움은 우리의 영적 싸움과 같은 맥락입니다. Тэгэхээр энэ дайн бол бидний сүнслэг дайн дулаантай адил болохыг харуулж байгаа. 잘 보세요. Сайн хараарай. 우리가 그냥 언뜻 생각하면 그냥 잠깐 생각하면 어떻게 모세가 손을 들면 이기고 손이 내려가면 지겠느냐라고 생각이 들 거예요. За зүгээр тийм ээ өнгөцгөн бодоод авч үзэх юм бол яаж Мосе гараа өргөхөөр ялаад гараа буулгахаар нь ялагдаж болж идэм бэ? 영적 전쟁은요. Тэгэхээр сүнслэг дайн бол 하나님이 해주셔야 되는 거예요. тэр дунд бурхан дайтаж өгөх хэрэгтэй. 근데 우리의 마음이 필요한 거예요. Гэхдээ тэр дунд бидний сэтгэл бас хэрэгтэй. 모세가 기도를 하면 승리하는 거예요. Мосе гараа өргөнгүүт ялж байна. 그런데 하루 종일 싸우니까 힘든 거예요. Гэхдээ бүхэл өдөр чинь дайн явагдаж байгаа учраас тийм ээ цуцж байна. 아론과 훌이 그걸 봤습니다. Аарон Хуур хоёр тэр байдлыг нь харсан. 모세의 손이 내려가면 지고 있는 거예요. Мосегийн гар буугаад ирэнгүүт ялагдаж байна. 어떻게 해야 돼요? Одоо яах хэрэгтэй вэ? 어떻게 해야 돼요? Яах хэрэгтэй бол 모세의 손을 들어 올려야만 되는 겁니다. Мосегийн гарыг доороос нь түшээд дээшээ болгоход л болно. 그걸 같이 협력하잖아요. Тэгээ энэ дунд нэгдмэл байдал байгаа зү. 그렇죠? Тийм ээ. 같이 희생하는 거예요. Хамтдаа золиосож байгаа. 기도는 Залбирал бол 같이 협력해서 희생하겠다는 결심을 하고
실행하는 겁니다. Хамтдаа нэгдээд би золиослё гэж шийдэн залбираад үүнийгээ үйлдэхийг хэлж байна. 왜요? Яагаад вэ? 전쟁에서 지면 죽잖아요. Дайнд ялагдлаа үхэн. 네? 그러잖아요. Тийм биз. 이스라엘 백성 자기 백성이 죽잖아요. Израильчууд энэ өөрсдийн ард түмэн бүгд үхэн. 네? 자기 백성의 생명을 아끼기 때문에 Тэгэхээр өөрсдийн ард түмний амийг хайрладаг 전쟁을 учраас 이겨야만 되잖아요. энэ дайнд заавал ялах ёстой болж. 그러잖아요. Тийм биз дээ. 우리가 Бид нар 협력해서 같이 기도하고 희생하는 것이 없다면 нэгдэж хамтдаа золиослж залбирж байгаа байдал байхгүй бол 우리가 건지려고 하는 그 영혼들이 구원받지 못하는 거예요. бидний татаж гаргаж аврах гээд байгаа тэр сүнснүүд аврагдаж чадахгүй. 여러분요. За та бүхэн 왜 아침에 큐티 하는 것 같아요? юуны төлөө өглөө QT чимээгүй цаг хийж байгаа юм шиг байна. 박으로 8박으로 나눠 가지고 왜 해요? 8 баг туваагдаад юуны төлөө яах гэж хийж байна? 낸박 문어? 8 баг мөн үү? 문어? 비쇼. 왜 그렇게 해요? Юуны төлөө хийж байна? 합심해서 기도하는 거예요. Энэ тэнд нэгдэж хамтдаа залбирж байна шүү дээ. 우리의 마음은 Одоо бидний сэтгэл 세상의 많은 것들로 나뉘어집니다. бидний сэтгэл тийм ээ энэ ертөнцийн байгаа олон зүйл рүү тарж бутраад хуваагдчихдаг. 같이 뜻을 모으는 거예요. Яг тэр үед бүгдээрээ сэтгэлээ нэгтгэдэг. 아침에 모이는 게 쉽지가 않죠. Өглөө нэгдүгээр цуглан гэдэг нь амар биш байгаа. 청년 때는 왜 이렇게 눈이 무거운지 몰라요. Залуу байхад тийм ээ энэ нүд бол үнэхээр хүнд байдаг. 나이 들면 자고 싶어도 새벽에 깨져요. Тэгэхээр жоохон нас агаад хөвшрөөд ирэх юм бол унтмаар санагдсан ч өөрөөр л сэрч. 그런데 청년 때는 잠이 많아요. Гэтэл залуу байхад бол маш их нойр хүрдэг тийм ээ. 그걸 이기려고 정말 해야 되는 겁니다. Тэгэхээр үүнийгээ бид нэр ялах гэж хичээдэг байх 왜 хэрэгтэй. 월요일마다 이렇게 모여요? Яагаад нэгд өдөр болгон ингэж цуглаж байна? 우리 마음을 함께로 하고 합심해서 기도하는 거예요. Бүгдээрээ энэ цагт хамтдаа зүрх сэтгэлээ нэгдүгээр цуглуулад үүнийхээ төлөө залбирч байна. 10월 달에 대학부 집회가 있죠. 10 сард оюутнуудын семинар байгаа тийм ээ. 그렇죠? Тийм үү? 그를 위해서 함께 희생하면서 기도하는 거예요. Үүний төлөө золиос гаргаад хамтдаа залбирч байна. 그 희생에는 뭐가 들어갑니까? Тэр золиослолд юу орох вэ? 내 해야 될 일들, Миний хийх ёстой ажлууд 여러 가지 희생해야 될 것들이 있어요. тэр дунд золиослох олон зүйл байгаа. 그리고 미리미리 준비해야 될 것도 있어요. 학생이기 때문에. сурагчид учраас оюутнууд учраас урьдчилаад бэлдэх ёстой олон зүйл байгаа. 그러죠? Тийм биз? 그걸 함께 여러분들이 나가는 겁니다. Тэгэхээр тийм зүйлсийг та бүхэн хамтдаа хүсээд хийх. 그런 것을 확인하고 격려하고 그리고 책망받고 훈계받기 위해서 우리가 모이는 거예요. Тэгэхээр тийм зүйлсийг хамтдаа сурч мэдээд бие бинийгээ урамшуулж араас нь түлхэж өгөөд бас зарим үед нь зэмлүүлээд ийм зүйлсийг л авахын тулд олж авахын тулд хамтдаа цуглаж байгаа. 아론과 훌이 모세의 팔을 들어 올렸던 것처럼 Тэгэхээр Аарон хор хоёр Мосегийн гарыг өргөсөнтэй адил 서로 그렇게 들어 올려줘야 되는 겁니다. бие бинийхээ гарыг бас тэгж өргөж өгөх 함께 хэрэгтэй. 가야 되는 거예요. Хамтдаа бид нэр явах хэрэгтэй. 이스라엘 백성들이 Израильчууд 광야에서 죄를 졌어요. Израильчууд зүйлд гим нүгэлүүлсэн. 모세가 어떻게 합니까? Мосе яадаг вэ? 하나님이 다 심판하겠다고 하시는 거예요. Бурхан бүгдийг нь шүүн гэж. 모세가 이렇게 하나님께 기도합니다. Мосе тэр үед бурхан тандаж ингэж залбирдаг. 32장 32 дугаар бүлэг. Гэтэл 32. 32절 33절 32-ын 32 33. 같이 읽어봐요. Хамтдаа уншия. Та хүсвэл нүглийг нь уучлаач. Хэрв үгүй бол та өөрийнхөө бичсэн номоос намайг арилгаач гэж говь. Эзэн Мосед миний эсрэг нүгэл үйлцэн хинч бай түүнийг би номоосоо арилгана. 하나님 Бурхан минь. 원컨대 주의 기록하신 책에서 내 이름을 지워질지언정 Тэгэхээр бурхан минь за миний нэрийг номоосоо арилгаа. 우리 백성들의 죄를 용서해 주십시오. Харин тийхгүй бол ард түмний маань нүглийг уучлаач. Үгүй бол номоосоо нэрийг маань арилгаач гэж. 무슨 뜻이에요? Юу гэсэн үг вэ? 내 백성들이 고난을 받는 것보다 Тэгэхээр ард түмэн маань энэ зовлон амснаас 차라리 내가 지옥 가는 게 낫습니다. энэ хүмүүс зовлон амснаас би там руу явцсан дээрээ. 물론 지옥 가길 원하는 건 아니죠. Мэдээж там руу явахыг хүсэж байгаа гэсэн үг биш. 그만큼 자기가 대신 희생하겠다라는 겁니다. Тэгэхээр энэ сэтгэлээр ийм хэмжээгээр би энэ хүмүүсийн өмнөөс золиослё гэдгийг хэлж байгаа. 여러분요. За та бүхэн, 여러분 친구들이 та бүхний найз, 우리 형제자매들 친구들이 ахын дүүсийн маань найз
교제에 잘 붙지 못하고 найз нөхөд нь нөхөрлөлтөө сайн холбогдож чадлаггүй. 때로는 세상 유혹에 빠져 죄를 짓고 Заримдаа энэ ертөнцийн шуналд автаад гим нүгэл үлдээд. 그럼 여러분들 어떻게 하십니까? Тэр үед нь та бүхэн яадаг вэ? 누구 참에 어떤 형제 타락했어. Тэр ах тэр их завхарсан. 댐카야 댐카. Дэм 마카야. Марк 그렇게 하고 말 거예요? ингээл дуусчихдаг уу? 그럴 거예요? Ингэж хэлээл дуусчихдаг уу? 그건 기도하는 사람이 아니에요. Тэгэхээр энэ залбирж байгаа хүн биш. 모세를 보세요. Тэгээ Мосег хараарай. 차라리 내가 고통을 받을지언정 내 백성들 죄 용서해 달라고. Тэгээ би зовоод ч хамаагүй тийм ээ. Миний зовлон намайг зовоогод оронд нь арт түмнийг мань авраач. 사무엘 선지자도 Ишүүзүүлэх Самуэль ч гэсэн 이스라엘 백성들이 왕을 요구해서 하나님께 기도하고 왕을 세워주도록 했었습니다. за Израильчууд хааныг гуйж ирж байсан. Тэгэд тэр хааныг нь олж босгон байгуулсан. 이스라엘 백성들이 점점 하나님께서 마음이 멀어져 가는 거예요. Израильчууд баг багаараа л бурхнаас сэтгэл нь холцоор л байгаа. 그때 За тэр үед нь 사울을 위해서도 밤새 기도하고 тэр үед Саулын төлөө шүнжэнгөө залбирч 이스라엘 백성을 위해서도 Израильчуудын төлөө 기도하기를 쉬는 죄를 범치 않겠다라고 합니다. 그 залбирахгүй байх гэм нүгдийг үйлдмээргүй байна гэдэг. 여러분요. Та бүхэн 여러분은 혼자가 아니에요. та бүхэн ганцаархна биш ээ. 우리는 하나예요, 하나. Бид нэр хоорондоо нэг. 나만 잘해서 되는 게 아니에요. Зөвхөн би ганцаараа л сайн байвал болдог асуудал биш. 여기 사진 좀 보여주세요. За дэлгэцээр зургийг нэг харуулад өгөөрэй. 이게 기도하는 손입니다. За залбирж байгаа гар байна. 누구의 손일까요? Хиний гар бол энэ? 한스의 손이라고 돼 있어요. Ханс гэдэг хүний гар гэж. 누가 그랬을까? За энийг хэн зурсан бол? 1400년대 말 За 1400 оны төгсгөл 그리고 1500년대 초에 살았던 독일의 뒤로 나는 사람이 За 있습니다. 1400 оны сүүлээс 1500 оны ихэнх үед хүртэл амьдарч байсан. За Дюрер гэдэг хүн байна. Дютер. 독일의 한 시골에서 친한 친구가 있고 하나님을 아는 사람들이 있었어요. За Германы нэг хөдөө одоо орон нутагт нэгэн найзтайгаа хамт амьдардаг байсан. Бурхныг хайрладаг. 그러니까 전월제로 내려오는 것은 두 가지로 이렇게 전해져 오고 있습니다. За тэгэхээр яг одоо олонд танигдсан зүйл нь хоёр төрлөөр ингэж танигдсан байна. 한 친구는 미술을 좋아했고 За нэг найз нь одоо уран зураг, уран зүйлсэд дуртай байсан. 한 친구는 피아노를 좋아했다라고 돼 있고 нэг найз нь 소식 전해드린 내려온 이야기가 있고 за нэг найз нь болохоор төгөлдөр тоглох дуртай байсан гэж одоо мэдээлэл. 아니면 두로와 한스가 다 미술을 좋아했다라고 전해진 내용도 있습니다. За эсвэл одоо Германы тэр тосгонд амьдарч исэн энэ хоёр найз хоёулаа одоо дүрслэх урлаг уран зүйлд дуртай байсан гэж бас тийм мэдээлэл байна. 그런데 За гэтэл 둘 다 가난한 거예요. энэ хоёр хоёулаа ядуу. 그래서 За тэгээд 둘이 기도 가운데 이렇게 이야기합니다. за энэ хоёр хүн залбирангаа ингэж хоорондоо ярилцдаг. 이 중에 한 명이 먼저 공부를 하고 Тэгэхээр хоёулаа бид хоёрын хэн нэгэн төрүүлж сураад 그리고 공부할 동안 일을 해서 그 공부할 수 있도록 학자금을 대주고 тэгэхээр сурах явцад нь нөгөөх нь ажил хийгээд араас нь одоо төлбөр мөнгөний явуулаад. 그 다음에 За үүний дараа 졸업을 하고 그 사람이 돈을 벌어서 그 다음 사람을 공부할 수 있도록 해주자. за тэгээд төгсөөд ирээд ажил хийж хагаад мөнгө олоод дахиад нөгөөдхийгөө харин ажиллах сурах мөнгийг нь олоод сургая гэсэн. 그래서 한스라는 사람이 그 의견을 먼저 낸 거예요. За тэгэхээр Ханс гэдэг байгаа энэ хүн төрүүлээд одоо өөрийнхөө бодлыг хэлж байна. 근데 이 그림을 그렸던 디러가 어떻게 했을까요? За энэ үүнээс хойш одоо юу болсон бол? 디러가 내가 그럴 수 없다. Тэгэхээр үүнээс хойш одоо надад тийх арга алгаа. 그럼 이렇게 제비뽑기 하자. Зөвөр одоо шавгайцгаа суглаа суглая гэсэн. 제비를 뽑았어요. За тэгээд суглаа сугалсан. 그래서 어쩔 수 없이 디러가 먼저 공부를 하게 된 겁니다. За тэгээд Дюрерийг төрүүлээд үү эсвэл Хансен төрүүлээд үү гэж хагаад суглаад тэгээд Дюрер төрүүлээд сурах болдог. 그리고 공부를 하고 1508년 이제 다시 고향으로 돌아왔어요. За тэгж хагаад хичээлдээ Дюрер сурахаар яваад 1508 онд буцаад нутагтаа хурж ирдэг байна. 그리고 급히 이제 그 한스 친구를 찾아갔습니다. За тэгээд бүр яарад нөгөө найзыгаа хайгаад очсон. 그런데 그동안 한스가 너무
심한 노동을 해서 За тэгтэл яг өнгөрсөн хугацаанд нь Хайнс гэдэг нэг үйлцэн найз нь тийм ээ одоо биеийн хүчний ажлыг хийгээд 자기가 공부하고 싶은 걸 공부할 수 없는 손의 상태가 된 거예요. одоо өөрийнхөө одоо сурахыг хүсэж исэн тэр мэрэгчлэр сурч чадхааргүй одоо биеийн байдал тийм болсон гар нь одоо муу болсон байна. 그러면서 기도를 하는 내용이었습니다. За тэгээд тийм байдалтайгаар залбирч байгаа агуулга баг. 제 대신 한스가 그렇게 얘기는 내 대신 За тэгэхээр Хайнс тэгж байна. 뒤로가 정말 주님을 위해서 열심히 공부를 하고 Тэгэхээр Хайнс тэгж залбирч байгаа юм. Дүүрээр найз маань миний өмнөөс миний оронд тийм ээ хичээнгүүлэн сураад эзний төлөө 주님을 위해서 정 좋은 그림을 그려서 세상 사람들에게 알려지길 원한다는 기도를 하고 있습니다. эзний төлөө үнэхээр сайхан зураг зураад үүгээрээ эзнийг энэ дэлхийн олон хүмүүст таниулаасай гэж залбирч байсан. 그래서 그 모습을 뒤로가 보고요. За тэгээд энэ дүр төрхийг нь дүүрээр гэдэг хүн найз нь очиж 이게 хараад 조그만 종이에다가 тэгэхээр жижигхэн нэг цаас аваад 급히 그림을 그린 겁니다. тэгэхээр тэр дорх нь яарад зураг зурсан байна. 그림 좀 보여줘야 되는데 Тэгэхээр тэр зургийг бол нь харуулад байж байгаарэ. 인터넷에 보면 있어요. Тэгэхээр интернетээр хайгаад үзвэл энэ зураг гарч ирнэ. 이 사람의 손을 보세요. Энэ хүний гарыг хараарай. 노동을 해서 손이 굳어버린 거예요. Тэгэхээр хүнд хүчээр ажил хийсээр хагаад энэ гарных нь одоо үе мөчний хүртэл бүдүүрсэн. 손마디를 보세요. Энэ хурууных нь уюудыг хараарай. 더 이상 예술을 할 수 있는 손이 안 되는 겁니다. Тэгэхээр одоо уран зураг зурах аргагүй гар болсон байна. 뒤로를 원망하지도 않고 Тэгэхээр дүүрээр гомдолж байхгүй. 뒤로가 하나님을 기쁘시게 하는 그림을 더 잘 그리게 해달라고 기도하는 겁니다. Харин ч эсэргээрээ араас нь дүүрээр найз минь бурхныг тийм ээ түгээж чадах маш сайхан зургийг зураасаа гэд араас нь залбирч. 이제 뒤로가 내가 이제 돈을 벌어서 너를 공부할 수 있게 하니까 Тэгэхээр дүүрээр хурж ирээд одоо би мөнгө олоод найзгаа чамайг сургана гэж. 나는 이제 더 이상 예술을 할 수 없는 손이 돼버렸다. Одоо цаашдаа миний би энэ гар маань уран зургийг зурах аргагүй болсон. 그런데 네가 하나님의 영광을 위해서 그림을 그리면 나는 더 기쁘다. Гэхдээ чи бурхны алдрын төлөө зургийг сайхан зурна гэвэл тэр үүнд нь би их баярлж байна. 이게 1508년에 그려진 그림이라고 1508 알려지고 있습니다. онд зурагтан зураг гэж одоо нийтлэгдэж байна. 서로 사랑하는 친구들이 Тэгэхээр би бинийгээ хайрладаг тийм найзууд. 서로 그렇게 위해서 기도하고 도와주는 협력하는 거예요. Би бинийхээ төлөө одоо залбирч тусалж нэгдэж. 여러분 나이 때 사람들입니다. Тэгэхээр та бүхний л насны үеийн одоо хүмүүс байна. 그리고 이 뒤로가 독일에 정말 사랑받는 화가가 됩니다. Тэгэхээр дүүрээр хожим нь одоо германчуудад маш их хүндлэгдэж хайрлагддаг одоо уран зураач болдог. 그 중에 가장 유명한 그림인 거예요. Тэгэхээр зурсан зургууд донд нь хамгийн алдартай зураг нь энэ. 여러분은 За та бүхэн 여러분을 돕는 부모님의 손을 그릴 수도 있고 та бүхэнд тусалж байгаа эцэг эхийнхээ гарыг зурах боломжтой. 마음에 담을 수도 있습니다. Тэрийг сэтгэлдээ бас тэгээд явах боломжтой. 그런데요. Гэтэл 구원받은 우리는 생각해 봐야 돼요. аврагдсан бид бүхэн бодох хэрэгтэй. 우리를 구원하기 위해서 Биднийг аврахын тулд 겟세마네 동산에서 정말 땀방울이 핏방울이 되도록 기도했던 주님의 손. Гицеман цэцэрлэгт тийм ээ хөлсөн цусан тусал бодлоо залбирж байсан бидний эзний гар. 그리고 십자가에 못 박힌 그 손. Мөн загалмай дээр хадагдсан тэр гар. 2000년 기독교 역사 속에서 2000 жилийн энэ Христ итгэлийн түүхэн донд 사도 바울처럼 Илч Паултай адил, 제자들처럼 шавнартай адил 몸을 다 바쳐서 한 영혼이 다 구원받기를 위해서 간절히 빌고 원했던 그들의 기도의 손을 한번 생각해 보십시오. нэг сүнс чигсэн аврагчаасаа гэдэг өөрсдийнхөө энэ биеийг бүхэлд нь бурханд өргөж байсан тэр хүмүүсийн гарыг нэг хараар. 그 기도의 손이 아니었다면 Тэгэхээр тэдний залбирлын гар байгаагүй бол 우리도 구원받지 못했을 수도 있습니다. бидний ч одоо аврагдаагүй ч явах боломжтой. 여러분도 та бүхэн ч 이 자리에 앉기까지 тэгэхээр энэ одоо суудсан байх хүртэл 몽골 20년의 복음의 역사 속에서 та бүхэн энд суух хүртэл Монголын одоо 20 жилийн хугацааны сайн мэдээний түүхэнд 많은 분들이 기도를 했습니다. олон хүмүүс тэр дунд залбирсан. 그 기도를 했다는 것은 Тэгэхээр тэр дунд залбирсан гэдэг байгаа нь 그들의 희생이 있었다라는 거예요. тэр хүмүүсийн золиослол байсан гэсэн үг. 그들의 희생이 있었다는 거예요. Тэр хүмүүсийн золиослол байсан гэсэн үг. 누군가는 За хин нэг нь 이 자리에 편하게
아무것도 않고 앉아 있는 학생들 있을 수 있어요. За хин нэгэн тийм ээ энэ дунд одоо тухтай сайхан ингэ сууж байгаа оюутнууд ч байх боломжтой. 이 건물 지어지는데 아무런 수고하지 않은 분도 있을 수 있어요. Тэгэхээр энэ барилга баригдахад ямар ч тийм ээ хөдөлмөр гаргаагүй хүн ч байх боломжтой. 하지만 За гэхдээ 몽골 34개의 교회가 세워지기까지 тэгэхээр Монголд 34 чуулган бий болох хүртэл 많은 몽골 여러분들의 형제자매들이 희생의 기도를 했다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 34 чуулган бий болох хүртэл Монголд байгаа Монгол ахын дүүс тийм ээ тэр хүмүүсийн золиослын залбирал байсан золиослол байсан гэдгийг санах хэрэгтэй. 기억해야 돼요. тэрийг санах хэрэгтэй. 하나님이 여호수아에게 Бурхан Йошуад 기록해서 귀에 외워 들리도록 모세를 통해서 말씀하셨었죠. тэгэхээр бичиж үлдээгээд Йошуад цээжлүүлээ гэж Мосед хэлсэн. 희생하고 협력하야만 복음이 전해지는 겁니다. Золиослж нэгдэж байж сайн мэдээ үргэлжлүүлэн тараагддаг. 여러분 아직 젊어요. Та бүхэн одоохондоо залуу байна. 하나님의 사랑을 받은 여러분들은 Бурханы хайрыг авсан байгаа, хүртсэн байгаа та бүхэн 다른 것 신경 안 쓰고 복음을 위해서 서로 정말 하나가 될 수 있는 그런 역량이 있는 청년들입니다. тэр өөр зүйлд анхааралгүйгээр тийм ээ зөвхөн Бурханыг хараад сайн мэдээний төлөөгөөд өөр хоорондоо нэгдэж чадах хүмүүс. 사도 바울은 Илч Паул 예수님을 안 뒤에 어떻게 했습니까? тэгэхээр Есүсийг таньж мэдснийхаа дараа яалаа. 예수님을 아는 지식이 가장 고상하다고 했어요. Есүс эзнээ таньж мэдэх нь хосгүй гэсэн. 그렇죠? Тэгсэн биз? 빌립보서 3장 Филиппой 3 4절부터 4-өөс 10절까지 4-өөс 10 хүртэл. 들어보세요. За та бүхэн сонсож байгаарай. Гэсэн ч би махуудад түшиглэж болох юм. Хэн нэгэн нь махуудад түшиглэх гэдэг бол би бүр ч илүү. Би 8 дахь хоногтоо хослуулсан Израиль үндэснийх Бинамин овгийн еврейгээс төрсэн еврей, хууль ёсны фарисей, идэх зүтгэлээрээ бол чуулганыг хавчигч, хууль дах зөвхт байдлаар бол өөс эвгүй байв. Гэвч миний хувьд ололт байсан болгоныг би Христийн төлөө хохирол болгон тооцов. Тэр ч байтугай би Христ Есүс эзнээ танин мэдхийн хосгүй давуу талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үздэг. Би түүний төлөө бүх юмсын хохирлыг амсаж тэдгээрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд бөгөөд хуулиас гардаг өөрийнхөө зөвхт байдалтай биш. Харин Христэд итгэснээр ирдэг итгэлд суурилсан Бурхны зөвхт байдалтайгаар түүнд би олдохын тулд юм. Ингэхдээ би үхэлдэн түүнтэй адил болсноор түүнийг болон амьлынх нь хүчийг бас зовлонг нь хуваалцахыг таньж мэдээд. 8절만 다시 한번 같이 읽겠습니다. 8 дугаар ишлэлийг л хамтдаа дахиад нэг уншийе. Тэр ч байтугай би Христ Есүс эзнээ танин мэдхийн хосгүй давуу талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үздэг. Би түүний төлөө бүх юмсын хохирлыг амсаж тэдгээрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд бөгөөд. 사도 바울이 Илч Паул 자기의 신분을 먼저 이야기하고 있습니다. өөрийн иргэний хайралыг төрүүлээд хэлж байна. 구원받기 전의 신분, Аврагдахаас өмнө ямар хайралтай хүн байсан бэ? 세상적으로 자랑할 만한 거예요. Энэ ертөнцийн бол хүмүүст гайхаж сайрхах хэмжээний. 그런데 За гэтэл 그런 모든 것들이 예수님을 핍박하는 데 쓰임을 받았던 겁니다. гэхдээ тэгж байсан тэр үеийнх нь бүх зүйл Есүсийг хавчих зүйлдэл хэрэглэгдэж байсан. 예수님을 알고 나니까 Есүсийг таниад мэдсэн чинь 그런 것이 다 해로 여기졌던 거예요. тийм бүх зүйлийг хохирол болгон тооцож байгаа. 예수님을 알고 복음을 전하는 것이 가장 고귀하다는 것을 깨달은 겁니다. Есүсийг таньж мэдээд сайн мэдээг тараана гэж байгаа нь хамгийн агуу юм байна гэдгийг мэдсэн. 이 땅에서 Энэ газар дээр 아무리 많은 것을 알고 хичнээн их юм мэдээд 아무리 많은 것을 갖더라도 хичнээн их олон зүйлийг өөрийнх болгоод 영원한 생명을 얻지 못한다면 тэгсэн хэрнээ мөнх амьтаа болж чадахгүй бол 가장 불쌍한 사람이잖아요. тэр хүн хамгийн өрөвдөлтэй. 그렇죠? Тийм биз? 반대로 За эсрэгээр 이 땅에서 энэ газар дээр 우리가 좀 부족하고 за жоохон дутуу долмогч 많이 배우지 못해도
их сурж боловсроогүй байсан ч 다른 사람들이 비방해도 өөр бусад тийм ээ доромжилсан ч 영원한 생명을 얻는 구원을 얻었다면 мөнх амийг өгдөг тэр авралыг олж авсан бол 영원한 것을 얻었기 때문에 가장 많은 것을 가진 자인 겁니다. мөнхийн зүйлийг өөрийнх болгох юм чинь одоо бүхнээс илүүтэй нэгэн болсон гэсэн үг. 사도 바울은 그걸 깨닫고 Илч Паул үнийг ухаарад 또 다른 사람이 영혼을 구원받기 위해서 사나 죽으나 그리스도가 존귀되기를 바랐던 겁니다. өөр бусдын сүнс аврахын төлөө амьдэрдэгч бай, үгтэгч бай, Христ өргөмжлөгдөөсэй гэж хүсдэг байсан. 사도 바울도 Илч Паул ч гэсэн 로마서 9장에 보면 Ром 9-р бүлэг дээрээс 내 민족을 위해서 өөрийн үндэсний төлөө 차라리 내가 심판받는 것이 낫다라고 했습니다. энэ үндэснийхээ төлөө өмнөөс нь би шүүгдсэн дээрээ гэж хэлдэг. 여러분요. Тэгэхээр та бүхэн 여러분 가족, та бүхний гэр бүл, 친구들 найз нөхөд 얼만큼 사랑하는지 한번 생각해 보십시오. та тэр хүмүүстэй хэр их хайртай вэ гэдгээ бодоор. 한스가 기도하는 것처럼 Тэгэхээр Ханс гэдэг тэр хүн залбирсантай адил 나는 그렇게 기도할 수 있을까? би яг тэр хүнтэй адилхан залбирч чадах болов. 그렇게 희생할 자신이 있고 그렇게 기도할 수 있을까? Тэгж золиослж чадна гэсэн итгэл надад байна уу? Үүнийхээ төлөө би залбирч чадах уу? 주님은 За эзэн 그 한스의 기도가 정말 아름답게 보셨을 거예요. эзэн тэр Ханс гэдэг хүний залбирлыг хамгийн үзэсгэлэнтэйгээр тооцож харсан баг. 특별히 Онцгойлон 마지막 때가 되면 төгсгөлийн үе ирвэл 자기를 사랑한다고 돼 있습니다. хувиа хичээгч болно гэж. 돈을 사랑한다고 했습니다. Мөнгийг хайрлагч болно. 자기가 유명해지는 것이 더 기쁘다고 생각하는 것 세대입니다. Өөрөө алдар нэртэй болох нь л юуны төрөнд байдаг тийм үе ирнэ. 근데 사도 바울은 Илч Паул 예수님을 아는 것이 예수님을 전하는 것이 가장 고귀하게 생각했던 거예요. Илч Паулийн хувьд бол Есүс эзнийг таньж мэдэх нь мөн Есүс эзнэр сайрах нь тэр хүний хувьд хамгийн түрүүнд хамгийн дээд зүйлнээс. 여러분은 대학생입니다. Тэгэхээр одоо оюутан штэ та бүхэн. 지식이라고 하는 것을 가장 귀하게 여기는 나이입니다. Тэгэхээр мэдлэг гэдэг зүйлийг л нэгт тавих тийм л нас. 그러죠? Тийм биз? 자, 1788년부터 1850년대까지 살았던 아도니람 저드슨이라는 사람이 있었습니다. За 1788 он за 88 оноос 1850 оны үед амьдарч ирсэн Адонирам Жаатсон гэдэг хүн байна. 예, 미국 사람이었습니다. Америк хүн байна. 부모님이 믿는 사람이에요. 목사예요. Эцэг их нь аав нь пастор байсан, итгэдэг хүмүүс байсан. 그런데 그가 За тэр хүн 대학생이 될 때까지 하나님을 몰랐어요. оюутан болох хүртлээр бурхныг таньж мэдж чадаагүй. 대학생이 되었는데 Тэгээ оюутан болоод 정말 똑똑한 친구를 만났습니다. оюутан болсныхаа дараа үнэхээр нэг ухаалаг найзтай уулзсан. 이 아도니람 저드슨도 대학교 4학년을 3년 만에 맞춰버렸어요. Тэгэхээр энэ Адонирам гэдэг энэ хүн жигсэн 4 жилийн их сургуулийг 3 жил багтаагаад төгссөн. 16살에 대학교를 입학했습니다. 16 наснда их сургууль орсон илсэн байна. 그리고 3년 만에 졸업을 한 거예요. Тэгэд 3 жил болоод төгссөн байна. 그 똑똑한 머리로 Тэгэхээр тэр ухаалаг толгоогоороо 자기보다 더 똑똑하다는 친구를 만났어요. өөрөөс нь илүү ухаалаг нэг найзтай одоо болоод уулзсан. 그런데 그 친구가 За тэгтэл тэр найз нь 하나님을 부정하는 사람이에요. бүжүүнаа. 하나님이 있다라고 하지 않는 사람. За 하나님 없다. бурхныг үгүйсгдэг хүн байна. 이 아도니람 저드슨이 어떻게 됐을까요? За тэгвэл энэ Адонирам гэдэг хүн яасан бол 예? 자기도 그 사상에 젖어들어 버린 거예요. тэг өөрөө ч бас тийм ээ тэр хүнийг одоо дагахд хүрч байгаа. 그리고 이제 대학교를 졸업하고 여행을 갔습니다. За тэгээд их сургуулаа төгсөөд нэг аялалд гардаг. 근데 어느 날 За тэгтэл нэг өдөр 저치 보들에서 자고 있는데 за зочид буудалд амраад унтаад байжсэн чинь 어떤 사람이 계속 고통스럽게 소리 지르고 있는 거예요. өнийг хүн бүр үнэхээр зовлонтойгоор орилж байгаа чимээ сонсогдож байгаа. 그래서 이제 이 저드슨이 생각을 한 겁니다. За тэгээ энэ Жаатсон бодсон байгаа юм. 저 사람은 За энэ хүн 너무나 고통스럽고 죽어가는가 보다. энэ үнэхээр зовж тарчлаад одоо өгчл байгаа юм шиг байна. 저 사람은 하나님을 알까? Энэ хүн бурхныг мэдсэн болов? 저 사람 영원한 세계가 있는 걸 알까? Мөнхийн ертөнц байгаа гэдгийг энэ хүн мэдж байгаа болов? 자기도 확신이 없으면서 өөрөө ч гэсэн бат итгэлгүй. 어릴 때부터 배웠잖아요. яг багасаа ахуулаад сурцсан байгаа. 그러죠? Тийм ээ. 그러면서 자기를 생각한 거예요. За тэгэд өөрийгөө харсан баг. 나는 За би тэгвэл
그러면서 За тэгээд 그 똑똑했던 친구가 기억이 난 겁니다. тэр үед нь нөгөө ухаалаг найз нь санаанд нь орж байгаа. 그리고 그 친구한테 이런 생각을 하는 것이 미안한 거예요. За тэгээд нөгөө найзын талаар ингэж бодож байгаа нь бас санаа зовмоор нэг талаараа санаа зовмоор 아, 내가 왜 이런 생각하지? би ер нь яагаад 하나님 ингэж 있긴 бодоод 어디 있어? байгаа? Бурхан гэж ер нь хаа 영원한 생각 있긴 어디 있어? мөнхийн ертөнц гэж ер нь байхгүй шүү дээ. 그리고 그 다음 날 아침이 됐어요. За тэгтэл дараа өдрийнх нь өглөө ирдэг. 그리고 호텔 로비에 가서 물어봤습니다. Тэгээд одоо нөгөө зочид буудлын эзнээс асуудаг. 아, 어제 누가 그렇게 아팠냐고. Өчигдөр хэн тэгэж их 그 зовж 사람 어떻게 됐냐고. ойрлоод байсан бэ? Тэр хүн юу болсон бэ? 고통스럽게 외치다 죽었습니다. Тэр хүн тэгэж ойрлж хашгирж байгаад үхсэн. 알고 보니까 그 똑똑했던 자기 친구였던 거예요. Нөгөө тэгтэл нэг шалгаад үзсэн чинь өөрийнх нь нөгөө ухаантай гэдээсэн найз нь байсан баг. 하나님이 없다고 그렇게 외치고 자기 지식이 똑똑하다고 했던 그 친구가 Тэгэхээр бурхан гэж байдгүй гэл өөрийнхөө мэдлэг мэдж байгаа зүйлээр өмнөө барайл найзыгаа хүртэл ятгаад байсан нөгөө найз нь 죽음 앞에서 өглөө өмнө 고통스럽고 두려웠던 겁니다. өглөө өмнө тийм ээ маш их зовж тачилсан тэр хүн айдастай байсан. 그리고 그래서 이 저드슨이 다시 공부하기 시작했어요. За үүнээс хойш үргэлжлүүлээд Жаадсон гэдэг хүн сурахаар болсон. 성경을. Библийг 그러다 구원을 얻었어요. тэгж байгаад аврагддаг. 그리고 그의 목표는 Тэгээд түүний зорилго нь 오직 주님을 기쁘시게 하는 이 복음을 위해서 사는 것이라는 결심을 하게 됩니다. зөвхөн эзэнд таалагддаг энэ сайн мэдээний төлөө амьдрна гэж зорилго тавиад амьдрсан. 그리고 25살에 тэгж байгаад 35 наснда 버마라는 곳으로 불교 국가로 복음을 전하러 가요. Бома гэдэг буддын шашинтай улс руу сайн мэдээг тараахаар явдаг. 그런데 6년 만에 За тэгж байгаад 6 жилийн дараа 딱 한 명 구원받아요. 6 жил болсны дараа нэг л хүн аврагддаг. 20여 년 동안 Тэгэхээр 20 гаруй жилийн хугацаанд 버마어를 공부하고 성경을 번역을 했습니다. 20 гаруй жилийн хугацаанд Бома гэдэг тэр тухайн нутгийн улсын хэлийг сураад бас тэр нутгийн хэл дээр Библийг орчуулсан байна. 자, 23년 동안 Тэгэхээр 23 жилийн хугацаанд 신약 구약 버마어를 다 번역했고 тэгээ хуучин гэрээ, шин гэрээний номыг бүгд нь Бома хэл дээр орчуулсан. 그가 죽을 때 62세에 죽을 때 Тэгэхээр 62 наснда тэр хүн өөд болох үедээ 약 163명의 선교사까지 파송했다라고 기록이 있습니다. 164 сайн мэдээ тараагчийг гадагшаага сайн мэдээ тараахаар илгээсэн гэж одоо нийтлэгдсэн байна. 사도 바울이 Илж Паул 세상의 헛된 철학에 빠지지 말라고 돼 있어요. Илж Паул энэ ертөнцийн тийм ээ үлгэр дэмий хоосон ярианд бүү авт гэж хэлсэн. 영원하신 하나님, Мөнхийн бурхан, 전능하신 하나님, энэ төгс өчд бурхан, 창조주 하나님, бүтээгч эзэн бурхан, 천국과 지옥을 주관하시는 하나님, Деважин болоод тамыг хүртэл эргшээдэг тэр бурхан. 그 하나님을 아는 지식이 가장 고상한 겁니다. Тэр бурханы талаар мэдэх мэдлэг л хамгийн хос хүү. 이거 여러분들 흔들리면 안 돼요. Тэгэхээр энэ мэдлэгээс бид тийм ээ говьж ганхаж болохгүй. 흔들리면 안 돼요. Говьчхаж болохгүй. 아셨어요? Ойлгосноо? 마귀는 Бозор сүнс. 이걸 흔들 거예요. Бозор сүнс үүнийг нь тийм ээ сэгсэрж ганхуул. 여러분이 구원받은 것이 가장 크고 놀라운 것이라는 걸 마음속에 담아야 됩니다. Тэгэхээр та бүхэн аврагдсан байгаа гэдэг нь л хамгийн агуу, хамгийн гайхалтай зүйл гэдгийг энэ сэтгэлдээ мэдэж тээх хэрэгтэй. 한 영혼이 Нэг сүнс 천하보다 더 귀하다는 이 귀한 하나님의 말씀을 우리가 깨달아야 돼요. нэг сүнс тэнгэр газраас үнэтэй гэж хэлсэн байгаа бурхны тэр үгийг ухаарах хэрэгтэй. 기도는요. Залбирал бол 자기가 희생하려고 하는 거예요. 복음을 залбирал 위해서. бол сайн мэдээний төлөө золиослъя гэж үйлддэг зүйл. 그 사람을 통해서 복음의 문이 열리는 겁니다. Тэгэхээр тэр хүний төлөө сайн мэдээний хаалга нээгдэх бол. 로버트 모리스라는 사람이 있습니다. Роберт Морисон гэдэг хүн байна. 1782년부터 1834년까지 살았던 선교사인데 За 1782-аас 1834 оны хооронд амьдарч байсан сайн мэдээ тараагч. 그는 어떻게 기도했느냐? За тэр хүн яаж залбирдаг байсан бэ? 하나님, Бурхан минь, 나를 어려운 곳에 복음이 잘 전해지지 않는 곳에 좀 보내주십시오. намайг тийм ээ хэцүү газарт сайн мэдээ сайн тараагддаггүй газар руу илгэе гэж. 그 기도의 응답을 받아서 중국의 가장 어려운 지역에 복음을 전할 수 있도록 선교사로 파송이 За 됐답니다. тэгэхээр тэр залбирлынхаа хариултыг аваад Хятадын тийм ээ хол хамгийн сайн мэдээ тараагддаггүй тэр хэцүү газарт одоо илгээгдсэн гэж. 25년 동안 선교를 했는데 25 жилийн турш сайн мэдээг тараасан. 하나님 알 수 있도록 했던 것이 10명 정도밖에 되지 않는데요. Тэгээ одоо ер нь аврагдсан бурхныг мэддэг хүмүүс 10 орчим хүн л 10 ч хүрэхгүй хүн байна. 그리고 그가 죽을 때는 За тэгээ тэр хүн өөхөг үе. 이미 그들을 믿었던 사람들도 죽었겠죠. Тэгээ
итгэж байсан хүмүүс нь аль хэдийн бас хамт өгсөн л гэж 그 지역에 3명 정도밖에 구원받은 사람이 남아 있지 않았다고 해요. За тэр үед аврагдсан 3 хүнч үлдээгүй байсан гэж өгөөх үед. 근데 그 기도는 Тэгэхээр тэр залбирал нь 그곳에 정말 그 사람이 필요했기 때문에 하나님이 들어주시고 가도록 했고 구원받는 역사가 있었던 거예요. тэгэхээр тэр газарт нь зайлшгүй тэр хүн очих шаардлагатай байсан учраас бурхан залбирлыг нь сонсон бас илгээгдсэн тэнд хүмүүсийг аварсан. 여러분 이제 좀 전에 슈티스 학생들이 형제자매들이 찬양했는데 За үг эхлэхээс өмнө шүтээсийн ахын дүүс гарч ирээд магтан дууд болсон. 각 학교마다 분위기가 다 다를 겁니다. За ерөөсөө групп тус бүрд байгаа уур амьсгалууд өөр баг. 그리고 За мөн 전도하는 것 그것도 쉽다라고 표현은 좀 많이 되는 데가 있고 잘 되지 않는 것도 있을 겁니다. тэгэхээр сургууль болон групп болгонд сайн мэдээ сайн тараагддаг группч байгаа, тараагддаггүй группч байгаа. 그런데요. За гэтэл 한 영혼이 귀한 거예요. нэг сүнс эрхэм үн цэнтэй. 한 영혼 구원받았다고 낙심하지 마세요. Нэг сүнсэл авраглаа гэдэг битгий урам угаарай. 중요한 것은 Чухал нь 여러분이 합심하고 복음을 위해서 같이 희생하려고 하는 그 기도가 필요한 거예요. чухал зүйл нь юу гэвэл та бүхэн хамтдаа нэгдээд золиослийгэд залбирах тэр залбирал хэрэгтэй чухал. 그러면 Тийм бол 한 영혼이라도 언젠가는 더 귀하게 복음을 위해서 살 수 있는 사람이 됩니다. тэгэх юм бол нэг хүн ч болов сайн мэдээний төлөө эрхмээр амьдрах хүн болж хожим нь гарч ир. 지금이나 예전이나 회교도 지역에 대해서는 복음이 전해지기 어렵습니다. Тэгэхээр одоо ч бай, эрт цагч бай, лалын шашинтай улс орнуудад сайн мэдээ тараагдах нь хэцүү байна. 예, 1800년대 말에 1800 оны төгсгөлд 예, 회교도 지역에는 복음이 전해질 수가 없다라고 포기한 적이 많이 있대요. тэгэхээр лалын шашинтай орнуудад сайн мэдээг тараах боломжгүй аргагүй гэд татгалзаж байсан, ухарж байсан тохиолдлууд олон. 그런데 머드 캐리라고 하는 여성이 За гэтэл Морд Келли гээд байгаа нэг эмэгтэй хүн 포기하지 않고 끝까지 모리스 지역에서 복음을 전했던 거 아프리카 모리스. за тэгээд ухралгүйгээр Африкийн Морис гэдэг газарт сайн мэдээг тараасан байна. 이슬람 지역에서 Тэр лалын шашинтай улсад. 포기하지 않고 하나님 의지하고 끝까지 복음을 전했던 거예요. Тэмээ хойш сууж ухралгүйгээр үргэлжлүүлэн тасралтгүй бурханд итгээд сайн мэдээг тараасан байна. 하나님 그렇게 기도한 거예요. Тэгээ бурханы өмнө тэгж залбирч байгаа. 예, 어려운 지역, Тэмээ хэцүү газар. 다 사람들이 포기하는 지역, Тэмээ хүмүүс татгалздаг тэмээ хойш суудаг газар. 다 포기하고 떠나는 지역. Тэгээ бүх хүн ухарж байгаа тэр газар лөө. 하지만 그곳에서 하나님 나를 써주십시오. Гэхдээ тийм газар байсан ч бурхан та намайг тэнд хэрэгжилж өгөөч. 그런 희생의 기도가 그 기도의 손을 하나님이 들어주신 겁니다. Тэгэхээр тэгж золиослий гэж залбирж байгаа. Тэр залбирлын гарыг бурхан харж сонссон байна. 윌리엄 캐머런 타운센트라고 하는 사람은 인디언 지역에 복음을 전한 사람인데요. Уильям Камерон гэдэг хүн за индианчуудад сайн мэдээг тараасан байна. 예, 20세기 성경 그 번역하는 것에 큰 공헌을 한 사람입니다. За 20-р зуунд одоо Библи орчуулагдах ажилд бас том үүрэг гүйцэтгсэн байна. 1917년 과테말라라는 곳으로 발령을 받았어요. За 1970 онд Кватам гэдэг 아롱돌러 17 онд Кватам гэдэг газар руу илгээгдсэн. 인디언 지역이죠. Индианчууд амьдардаг газар. 그쪽에 가니까 За тэнд очино. 그 인디언들이 이렇게 얘기하는 거예요. очсон чинь индианчууд нь ингэж байна. 당신네 하나님은 똑똑하다면서 Өөрийн чинь бурхан бол ухаантай гэж. 왜 우리 말도 모르느냐라고 한 거예요. Бидний хэлийг хүртэл мэддэггүй юм уу тэгээд? 우리 말도 모르고 우리 성경도 없다. Бидний хэлийг мэддэггүй юм биш үү? Бидэнд тэр бурханы ч үг Библи байхгүй. 여기에서 이제 이 사람이 하나님께 기도하게 된 거죠. Тэгэхээр ийм үйл явдлаас болоод энэ хүн бурхан тандж залбирах бол. 그래서 온 일생 동안 그 나라 말을 배우고 언어를 익혀서 성경을 번역하게 됩니다. Тэгэхээр үлдсэн бүхий л амьдралынхаа хугацаанд тухайн одоо индианчуудын хэлийг сураад Библийг бас тэр хэл рүү орчуулсан гэж. 그리고 이 사람이 유명한 말을 남겼어요. Энэ хүн нэг алдартай үгийг хэлж үлдээдэг. 가장 훌륭한 선교사는 Тэгэхээр хамгийн гарамгай сайн мэдээ тараагч бол 선교지의 원주민 언어로 쓰여진 성경이다. за сайн мэд тухайн одоо сайн мэдээ тараагдах байгаа газрын хэлээр бичигдсэн хөрвүүлэгдсэн Библи бол хамгийн сайн мэдээ тараагч гэсэн. 그들 그거 이제 번역하면서 그렇게 생각한 거죠. Тэр хүн Библийг хөрвүүлж орчуулангаа тэгж бодсон баг. 성경은 Библи бол 선교사들이 힘들어서 쉬어야 되는 그런 것도 없고 за Библи бол тийм ээ Библийн хувьд сайн мэдээ тараагч нарын хувьд бол одоо ядраад бас цуцаад амрах үе байдаг бол 외국인이라고 여러 가지 힘들고 배척하는 경우도 없다. бас гадны хүн гээд одоо
янз бүрээр одоо гадуурхах ч юм уу тийм зүйл одоо Библи байх юм бол Библи тийм юм гэж алгаа. 자기들 말로 번역이 됐으니까 성경을 주면 되는 거예요. Өөрсдийнх нь хэл дээр Библи хөрвүүлэгдсэн бол Библийг л гарт нь атгуулчихад болж. 그리고 성경을 가르치면 되는 거예요. Библийг тэгэд заагаад өгөхөд болж. 이 성경만은 선교사가 없다라는 겁니다. Тэгэхээр Библи шиг сайн мэдээг тараадаг тараагч байхгүй. 그런 마음을 하나님이 주셨던 거죠. Тэр сэтгэлийг бурхан тэр хүнд өгсөн байгаа. 그리고 За мөн 선교 역사 중에서 의사들이 의료 선교를 해서 많은 사람들이 생명도 살리고 복음을 전하는 많은 경우가 있습니다. сайн мэдээний түүхэн донд нөгөө эмнэлгийн одоо аянаар сайн мэдээг бас тараагаад хүмүүсийн эмчлээд зогсохгүй сайн мэдээг тараасан хүмүүсийг аварсан олон тийм түүхүүд байна. 1870년에서 1952년까지 살았던 아이다 스커더라는 여인이 있습니다. 1872 оноос 1955 оны хооронд амьдарч байсан нэг эмэгтэй байна. 아이다. За Аида гэдэг. 인도에 가서 의료 선교를 한 거예요. Энэтхэгт очоод одоо эмчилгээний тийм одоо сайн мэдээг тараасан байна. 자기 부모님들도 그 의료 선교를 했던 사람입니다. За эцэг эхийн жигсэн тийм ээ хүмүүсийг эмчилгээ сайн мэдээг тараадаг хүмүүсээсэн. 인도에서 태어났어요. Энэтхэгт төрсөн. 미국에 가서 공부하고 왔습니다. Тэгээд Америкт сурчаад ирсэн. 그리고 처음 병원을 시작할 땐 조그마한 가정에서 시작을 했어요. Тэгэхээр хамгийн анх эмнэлгийн үйл ажиллагааг жижигхэн газрыг олж аваад явуулсан байна. 그런데 그가 계속 그런 사업을 하고 가르쳐서 100여 명의 의사가 인도에 생기게 된 겁니다. 100명. За 100 за тэр хүн тэгээд жижигхэн газраас эхэлж байсан боловч үргэлжлүүлээ сайн мэдээг тараангаа бас эмнэлгийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлээд 100 орчим хүнтэй тийм эмнэлэг болсон. 그러면서 하나님을 전한 거예요. Тэгээд тэр үйл явц дундааж бурхныг тунхагласаар байсан. 그 사람이 얼마나 인도에서 유명했느냐. Тэгэхээр тэр хүн энэтхэгт хичнээн алдартай байсан бэ 그 гэвэл 사람에게 편지를 보내고 싶어요. за тэр хүнд 편지. за загтал илгээх гэж. 그럼 주소가 없어도 주소가 정확하지 않아도 아이다 해가지고 쓰면 그 사람한테 간답니다. За тэгэхээр тийм ээ тэр загтал дээр ямар нэгэн хаяг бичигдээгүй зүгээр айдиа гэд нэрийг нь бичгэд л одоо тэр хүний байгаа газарт нөгөө хүмүүсийн бичсэн загтал нь хүрдэг байсан гэж. 의사 아이다. Эмч айдиа. 그만큼 하나님을 사랑하고 영혼을 사랑하고 하나님께 기도하는 손이 되었기 때문에 Тэгэхээр тэр хүн тэр хэмжээний бурхныг хайрладаг бас бурханд хандаж залбирж ирсэн тийм гартай хүн байсан учраас 하나님이 쓰신 거예요. бурхан тэр хүнийг хэрэгэлсэн баг. 복음의 문을 열어주신 거예요. Сайн мэдээнийх нь үе таалгыг нээж өгсөн баг. 오늘 본문 다시 보겠습니다. Өнөөдрийн үндсэн үгээ ахад харъя. 골로새서 4장 Колосой 4 3절만 4-ийн 3 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Бас бидний төлөө залбирахдаа үгийн үүдийг бурхан нээж Христийн нууцыг биднэр яриулаасай гэж гоогтун. Би үүний төлөө хоригдсон билээ. 마지막에 비 운이 둘러 허르승 빌레 그랬죠? Би үүний төлөө хоригдсон билээ гэж төгсгөлд нь хэлж байна тийм ээ. 복음을 전하다 매임을 당했다라는 거예요. Тэгэхээр сайн мэдээ тарааж жагаад хоригдсон гэж. 그러면서 복음의 문을 다시 열 수 있게 해달라고 기도하는 겁니다. Дахиад тэр сайн мэдээ тараагдах хаалгыг нээхийн төлөө залбирч өгөөч гэж. 여러분의 기도의 손이 Тэгэхээр та бүхний залбирлын гар, 여러분 학교를 위해서, та бүхний сургуулийн төлөө, 여러분이 살고 있는 지역을 위해서, та бүхэн амьдарч байгаа газрынхаа төлөө, 여러분 가정을 위해서, та бүхэн өөрсдийн гэр бүлийн төлөө, 여러분의 각자의 교회를 위해서 тэгэхээр байгаа харьяалагдж байгаа чуулгануудын төлөө. 자신이 희생하겠다는 각오의 기도의 손이 된다면 Тэгэхээр та бүхэн энэ залбирлын гар золиослыг гэж байгаа тийм залбирлын гар болох юм бол 복음의 문을 열어주실 겁니다. сайн мэдээний хаалгыг нээх бол 그런 기도의 손이 되길 바랍니다. тэгэхээр гар нь тийм залбирлын гар болоосаа гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархаж байна. 우리의 영혼이 구원 얻도록 주님께서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하는 손이 되어 주셨습니다. Бидний сүнсийг авралт хүрэхийн тулд эзний хөлсөн цусан тусалтлоо залбирсан билээ. 십자가에 못 박히는 손이 되었습니다. Загалмай дээр тэр гар хадагдсан билээ. 그 은혜로 말미암아 저희가 구원을 얻었습니다. Тэрхүү нэгүслийн учир бид аврагдсан билээ. 여기 앉아 있는 우리 대학교 청년 형제자매님들 Энэ сууж байгаа оюутан ахын дүүс маань 희생하는 기도의 손이 되어서 золиослын залбирлын гартай болж 원하는 곳에 복음의
문이 열릴 수 있도록 도와주십시오. Хүсэж байгаа газруудынх нь сайн мэдээний хаалга нээгдэж чадахад нь туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.